ukuhamba kwesikhathi abaholi be-ANC bayithelisa nje i-ANC sibhekile bayishintsha yaba yenye into. So that's why I always call it is ubantu mfophethe igama lakho sengikhohlile. Ramaphosa ANC le ekhona le ngatishu. It was in the situation of that nature that this name emerged. Kanjani because besingatholanga nabantu bakahulumeni nami ingedwa nje. Sibanga izinto. Manje ngoba ngiyazi ukuthi ngajoyinelani ngathatha isifungo esingeke ngiphinde ngithi ngiyasusa ngasithatha ukuthi uma kufanele ukuthi ngife angife kufela abantu bakithi at least ngofika naNkulunkulu ngichaze engqondweni wami ukuthi bengizama ukuthi kuhlulwa amandla ngithi awuthumele indilo zakho-ke suke ziba shane fama bonke ngenkathi kufuneke ngiyoboshwa ngingenzeli lutho ngoba kuphela ngithe kubameli bebheda bengenza umsebenzi wababawunikiwe ngathi ngeke ngiye lapho bengibeka icala impela ngabatshela ngathi angizi ngenzele emthandayo ngangishilo ngishona ngelinye ilanga if anyone wenza into wrong like mina ngeke ngithi senzwe inkuleko ngenza imihlobo yento le sengizodlala abantu okwakudabukisa kakhulu kwakuwumama lo ekhibisikwela abantu sibathemba ukuthi ayike ibona abawusho kahle bedudana nje nabonke belapha ngabona ukuthi lento lokulinda mina ngizukuya lapho ngabatshena futhi angizange bafikile ngingalithetha lokuqala ngeke ngize bathukuthela bakhohlwa ukuthi umthetho uhamba kanjani bamfaka ejele ngenzange kwenzeke lutho. Lezi insizwa-ke sisuka kude nazo not nje ngaphandle phela uma sesila uma ngiqala ukuthi ngeke ngife ngazange ngishintshe leSouth Africa kungcono ngifele khona ngakhuluma nama-comrade amaningi hayi amaningi ambalwa khuluma nabo ukuthi madoda uyabona iy'mpimpi zisiphethe asibuyisizwe ngabona ukuthi hayi uma ngikhuluma namabandla siyezwana kuya ngabona no ayilungile lento angiyeke nje bese ngiyayidudula ngedwa kodwa ngilokhu ngiconsult nama-comrade esikwazi ukukhuluma siconsulte nabo bengiyawo umcomrade lohlezi lophethe lesifundazwe salamanje abantu okukhuluma nabo wazi ukuthi uma ukhulume nabo you can argue, you can disagree, but akekho umuntu wesithathu ozokwazi. Uyabona nje umcomrade umkhulu is one of the people esaxoxa ekuqaleni saxoxa kwazi wabhala i-document awufundela zuma uyabona ayifunda futhi safunda siyaxoxa and deliberately kwakufanele ukuthi senze into efuna thina bahlala lapha ugogo bahamba ngisho ingane zakhe bamshiya wahlala nje ugogo wathola wathi ngimtshela nje into engaziwa ngenkathi ngibona ukuthi ekubi la kufuneka abantu manje bakulula ukuthi ngihlangane nayo indoda isikhathi sishayile azange zihluke kodwa ngoba uqhapheshe le politician bathi yena ufuna ukubatshela mina ukuthi ngihambelana ngishona ayifunda incwadi ayibhala
wakhongolose bayokhuluma namawobomvu amagomanisi watshela ngihamba manje. That is politics everything. Abezwanga nje ngendaba ngoba ngabona ukuthi la ngoba abantu bathanda ukuba sengifuna umuntu manje ozothi uma ekhona akekho ozombangisa ngoba akekho ongabangisa lensizwa kanti nami ngifuna ukuthi ngiphathe isifundazwe no ngoba ngangibona ukuthi ololo kuzimalanga bajoba ngenza nje example eyodwa ngayakuyena akhuluma some comrades abekuza ngeSNK ngapha ayikho lapho ngazange ngikhuluma khona ngisho eCape Town eMakhaladini because nangithi the time has come for us to change ukuthi la emhlabeni. It is in our hands. Osumkhumbulile but nathi mase ngibona ukuthi no angifuni ukuphela isikhathi ngifuna sisheshe sifike lapha ngase ngithinta lezi insizwa zingakabi nalo leli gama ayihlanganisa ngoba ngiyabathemba ngiyabazi sadlule emzimeni nazo ngiyazi ukuthi azisabulutho ngiyazi futhi ukuthi sizozwa zinayo ipolitiki sayinika ithuba lokuyixoxa indaba lokuhamba sayishayisa phansi akubona kodwa lathola nabanye kwezinye indawo khona engimayithuma ngisho eMozambique nakwezinye indawo nase-Afrika ungazi umuntu nje kodwa ngase ngithe sifike kwamnqamula juqu uma ke sengidibana nale nkinga lokuzana sebehla beza lapha njengoba kade ichaza loba bebeyichazela kwakungemnandi kwakungelula bafika bahlala lapha sahlala nabo ngasho nami ngathi ayikhona lezi insizwa lezi engafika nasezulwini uma kuhleziwe abanye behlezi le kude ngoba sibaningi ngiyothi abakhushule abantu bazohlala eduze kaNkulunkulu senza lukhulu na ngaya kubona ngoba ngibazi ngibathemba ayikuthi ngingabathemba abanye babekude abanye ngakhuluma nabo kakhulu particularly from the Eastern Cape kodwa mase kufika isikhathi angibonanga ukuthi kufanele ukuthi ngibeke bona phambili babe ubani kuthiwa ubani abantu abakhulu convener ngathi no ufuna babe la because amasosha la uma izinto seyihlupha ngeke basuke lapha befaka into ezicabacaba kuthiwa bayolwini kufanele baphumela umsebenzi wakho umsebenzi we-MK from the beginning to now was to fight and liberate our people. It was not to fight for positions. No. Fight to liberate Mdomyama. They believe in it.